Munene wa skuru yote ya Meru Polytechnic nethirite cumire na kwithetera kumania na wawitwa ni mbunge utariria utumiri bwa mbeca iri nenkanirwo ni thirikari. Mwarimu munene ari wa mbeca iri cio cunkuno ni cia mwaka wa 2018-19 kaitakala Kenyatta ari ukinya ndene ya skuru kuluki nethirite itariria mwana buna kuthia tilonto bone kinya akanukia abisa wa kigina ura wa rubisine kaitene kau. Ntuko ya Tuesday na principal o Mutembe Yoni ndetire na finance officer twakarande na committee ya public investment committee na kuria kwithagara kwina cameras na antu ba media na twaomba gucokia biuria uria biagiri no ende kwe kiuria kimwe twacokirie na nkwenda kurekebisha kidogo mbuge kinyume kia uria antu raia baringe jukia macokio jetu ukurukira kiuria kia kwithirwa finance officer wa cukuru eje ni a qualified kwithirwa ari finance officer mwaka wa 2018-2019 kuringana na uria Kenya National Audit Office yendaga no mwanka finance officer wa shukuru cheji ethirwe na CPAK na registered ni ila tweta professional body na kwithirwa atari registered ni professional body ni gwatumire ni kirwa ndebe ni kendra tombe gutimiza matakwa ja thirikari na kambuge kuringana uria gukari finance officer ni ari qualified kwithirwa ari finance officer mwanka rira watho bweru bwaumire kwa mathabu jetu riu tutithithagirwo ni schools audits tukathithagirwo ni Kenao na Kenao ni Kenya National Audit Office na riu kagita kauka audit ya mbere 2018-2019 non to finance officer atari registered ni kuonekire taka kwina makosa na jau ni jamwe jaria principal na finance officer etete kwikia macokio kiri bunge ntari principal kagita karia kuri onge ari principal kagita karia lakini mbuge uma gutembesha ikuonekania ciurite cia cukuru ya Meru National. Thirikari ni athithirie bwega nonto bwa frats irejire na bathithia bwega ba sukuma cukuru gucoka cukuru na kiumia kimwe ni kenda tombe ko observe kana gutegera uria mantu yageta na mbere ntikumenya yakenja kuthuka muno na Ngai atutethie ukethirwa thirikari uria kauga ntiumba kuga oni ni thirikari kamenya uria kauga na kambuge maoni jange mantu jago chokia fees non to kiume guthira kana kenge ni ndeti change gua te mbesa ichange gua ana kabonga girwa ntuko okerwa ende kwetambere nderea bongere kiumia kenge kimwe kana biire bya kuthoma